Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kedai rensa Zeme ko na pumwangai dele. Russia na Ukraine kedai kakte Asia bibam ge Russia na Ukraine kedai switch reito rabam dibege Russia kedai gu president Recep Vladimir Putin na danai kana ke zing kaket mama ge namik pen be Ukraine kedai ge bai ken apni hang kedai ke zam be cham gaira Donetsk People Republic nai Lugansk People Republic chiga bedam teuze Ukraine kedai na ai kedai na perege nuisi tu taji ai kedai na lungzeno te be gwang kedai changra Russia kedai gu Recep president Vladimir Putin ne I'm by Ukraine government do giza bambe punipe to medu hasuin samge beta tevzai gdei pe beta de Kremlin get to gaidele ipo de United Kingdom gu minister na saze naka Ukraine gdei Russia na switch reti chula dele ke chule zaina Britain gdei na chi china ta to gutse maknet me Russia gdei te tets leader te berme kham nudele za sale zai znaik na ke zin ka kana damma ge Britain gdei gu pasuite be Prime Minister Boris Johnson na pugu cabinet roga pasuite maramadu hadu damze dagum takne Britain gdene naka Ukraine gdege Russia na tatoi bambalam ge sampokak ramai balam ge ki gaidele anui hai menana chigai dobile Russia gdei gu Recep Vladimir Putin ne Ukraine gdei na mik pembe Eastern Ukraine Russia gdei ne danai kana ke jing kaiket mama ge bai ke hang Donetsk People Republic nai Lugansk People Republic gdei ke chi da za gdei ngora pigai be gdei ge punugus pa mi songa za langai dele Russia na Ukraine gdei kaket Asia bibis bilungka rebe hu bibi bam ligumze Indian embassy Ukraine gdei ge bampuna pakuchumpe siabe pe maken tingkan to basam Zinaik na kyuzi kai kana damai ge pechi ga rise Indian citizen malena ralang betuze lesina medurang guys university na online class lu rahang pechi ga be ko ta dize bi ket hanga Ukraine gdei zetse solu zete tara rangai ka dai dele zai Indian embassy na tingkan to basam pepet ka rise lesina me misunga ma na punisu kolte wangs punigu medical university re ma online classes na lugu me exam ne wangs bam dele zarang le zai Indian embassy na saze punina puniren kaize lesiki za university ra me online class ra kyam je tleula le je kchule zaine lesina medu rangai ka dai ze Ukraine de injetse solute tara rangai ka dai dele palam ana Russia na Ukraine de switch gu gyura bam di bezegene siabe pe make tingkan to basam te za rangai ka dai dele je sale Drugs Controller General of India gdei ge regulam ge pepei to me bongne danai kana ke zing ka ken mama ge emergency use authorization kanang sang bage teilung ra po COVID-19 re pezine kurba bex na meting kum kuru ko na ga ting kum kuru te set pe ge bamle na hang ke COVID-19 ra ritu gize teilung ra hang pheugai dele po COVID-19 re kurba bex pa ku chumpe India gdei ge ne tele peta COVID sang ga COVID-19 ra ritu gize teilung ra pheugai ko dele zai apo COVID-19 korba bex Hyderabad ke bambabo pharmaceutical company pizine biological regulam ge kakateiza bambone telepet leze drug controller general of India na sale zai aipo COVID-19 rehu korba bex dos kana kapra be rehu le zai relang be dos kaplu bchang zilang kaite set chang de zai pakana be dos kapra do bileze drug controller general of India na sale Ministry of Information and Broadcasting Government of India ke dei gu Marasam chilia gai ze tewang za bambo zinai kana ke zin ka kana damai ke kdo be haram ke dei gu social media account bezina Punjab Politics TV ze telung tarang phogai de le palam ana aize government dung gi za bambo mbai kya Seek for justice Seek rasi me hange coupling be samram gai loze ki zabam bone kalam zabam be social media account nei ze ka chule I social media account na anu Zeme du election mamra soge hazat ken na ze ketu te ko box Seek for justice Seek rasi me hange samram kan ze be zai coupling be ge samram gai loze bam bone government of India na unlawful hindi sai sui magleze unlawful activities prevention act tingkum changker high school restrictions na gane telung tara hang pheugai de leze Ministry of Information and Broadcasting sale Supreme Court of India gdei ga samram ki hulang bene zinai ki na ke zing ka kana damai ge saze lesina mena nai kum ting kum chang na jang kai kana ge offline board examination mi pom gim sing na lesiki tetse exam lesiki kreu na lesiki kreu kuna CBSE Central Board of Secondary Education nai kada be state board ramegu board examination offline exam to mak rahang ki wangzam be samje na mai kana ke zing ka chum sumai ge palam king wangule za sale
Nagaland State na wang rabe South Asian Athletics Federation Cross Country Championship nai luaring yusruk National Cross Country Championship South Asia nai patage ba mek dei ramene thalit che kangam be pi be Nagaland State ke parai be ke gzin ke zing kai stroke ke apon thalit pe bam rahang zikne kadali na loi luza kada ko la delay za sale Abu Metha Associate Vice President of Athletics Federation of India na saza apon thalit pe bam rabeza Nagaland State gu history dar happy wang bege aina dilang beri delay za sale zai apo championship South Asia ka dei gena thali chabam ramen thochi me mina chang ke chi South Asia ka dei sna gena wangja apo gan thali ku delay za sale Piling sing baza apo championship se tati be kreke zi kriming yoge thali che bam chura ko delay kana COVID-19 re jena pachangang ka sinja ribi de delay za abu mi thana sale aipo championship kada be de gena wangzen thali che thara babam ze Indira Gandhi Stadium Kohima gena thabe bam gulai za chule Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ne znaik na kyuzing ka kana dammai ge Manipur state ke wangje lok ro kana Manipur Legislative Assembly election tinkum chang na za ka kana Bharatiya Janata Party BJP candidate BJP ticket luze wang ra be lok ro kana Manipur Assembly election ke sapar mahang campaign tet kai dele Sige Prime Minister Narendra Modi ne samsaze Bharatiya Janata Party BJP double engine center na state ke BJP na government pungjabam jigne Manipur state ke dichun tosu be bibang te guys Manipur state ke BJP na tingkum coming government pungangu dele je sale Zaina election rally ke Prime Minister Narendra Modi ne saze Bharatiya Janata Party BJP government na Manipur state ke tingkum minge lunge te si be na hazard melai na hange suikan sambe punganga beze na ko apo suikan sambe na te si be plui plunga bam rahang jigane Bharatiya Janata Party BJP party hang boto gaira Manipur ge bam leine du kyam gai dele Zai Prime Minister Narendra Modi ne saza karaiba Congress government a Manipur ge ban nai blockade te wangai se ani Manipur ge bam leine du te roza te sagrama gaza bam ngole kane Bharatiya Janata Party BJP government ne tin kuminge wangai lu bachang ge Congress government ne te chi lakpa te chi khambam beze double engine government center na state ke BJP government bam bam zinelaize Prime Minister Narendra Modi ne sale Zai Prime Minister Narendra Modi ne saza Congress party a anui North East state me roza mate hung mechi maglai kane National Democratic Alliance NDA government na anui North East state rejegene India ga dein to chura bango luze ta tewleze Prime Minister Narendra Modi ne luang pokpa multi sports complex luang sabam ge saleng Ministry of Health and Family Welfare gu Marasam poga besai suize India ka dege COVID-19 rarit na raza bam ko champia dele zai zinai kana ke zingai kana dammai ge India ka dege COVID-19 rarit na raza positive test pen mina changkru ku chum hamadai zaming yumidu positive test pet le za sale Zai COVID-19 rarit na zinai kana ke zingai kana dammai ge chai di me mina hai na him ruming me chai di le za Union Health Ministry na pogo tweets ke tweet gai dele Ministry of Health and Family Welfare and National Vaccination drive gu Marasam poga besai suize India ka dege COVID-19 rehu COVID seal kap kani meriak plane teuze kro hacket reaction na stroke lak roaming sang reaction na minge hacket cruise ku medu kap kani leize sale Zai zinai kana ke zing kai kana dammai ge India ka dege COVID-19 rehu COVID seal ralang be dose na pakna be dose kap kani meriak plane teuze lak him rehu sang react stroke na has na him reken medu kap kani leize sale Ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys ang kingani malay indu to dele